Ia, e whiwhia whatalo whāti o tātou tunu. Ia, ora tō so ina whai nei o tātou news mai nei ilo tātou a tunu pelo Samoa. E le aso lua nei o neva aso, le aso sfuru tasi nei o Iulai, tau sanga lua afe lua se fulu mare lua. O le tātou tala mua mua. E o mai le taimi nei, e le toi maua se whamatalanga mai le matanga luenga o soi fua malolo ina, e se numero o le atunu ua fia il COVID sfulu iwa. O le astofi o le vai aso na se mawai atu nei, na ngata aile ripoti sa tu ina mai tua e le ofisa o le soifua malolo ina. O lo wha mau ina ai e tu o lima sifuru ono le a whai o le atunuu o wha mau nia le peisia ili siama o le COVID sifuru iwa. O le nei lima sifuru ono o lo a fia ele lima sifuru wha o ila ato fau sa a fia, ma le to o lua na whai malanga mai tonu o Samoa. Ma ua sitia ile au whai o le tunu o lau tele wa a fia li siamo o COVID sifuru iwa ile se fulu lima afe lima se fulu male lua. Ma o lo fautua ina pea ele soifua malolo ina le atunu atoa ine ia whai atu i pui pui o le COVID sifuru iwa. A wale pui pui inga siri lea mo oe malu a inga e te atua ile nei wha ma ioti. Ma o lo wha manatu mai ei foi e ta ua o pui pui inga masani e pei o le whai o tali fofonga i taimi uma lo nofo vava ma fulu lima i taimi uma pea mahea o le tango fia ni mea whaitino. O lo talia pea le taimi nei pe iei se isi wha matalanga lata mai ale soifua malolo ina ili tūlanga wa iei le pepesi o le nei wha mai. Ua mahea whataunu ina le ofo ale malo i Japani e ala i se vaa fau mo le matanga luenga o leo leo ina ua sainia le tau o le vaa o le afa mea alofa mai ele malo i Japani e 5 miliona sapani. E tusa lea ma le 3 miliona tala Samoa. E pei ona saini ai le fionga le tātou minstau leo leo ma fale pui pui le fionga a whawalo heavy sister fa pe hai ma le ampasa o le malo i Japani Samoa le sunga ia senta kei suke. O le nei vaa e sui ai le vaa sa faa le angaina le tātou na whanua le sai lalo o le vava ainga ale matanga luenga o ngā luenga o leo leo. Sa wha o ngā ina mo leo leo ina o le tātou ngā te whale. O le awhionga le mistau leo leo ma le whale pui pui, le awhionga whawalo heavy sister whatasi ai ma le komisina o leo leo au apa au longa i Tino Filippo o sui o le malo sa au waile nei wha moe moe whatasi ai ma le ampasa o le malo i Japani. O le nei vaa o le alua e tātou vaa e leo ina le tātou ngā te whale e pei ona toi ofo mai e Australia le isi vaa fau e tau sui ai le vaa mua mua sa wha mea alofa mai foi e le anga le leo le malo Australia ua wha le anga ina e pei ona sa paulia ai ngā tai whale o le afioanga o sa le longa i le motu tele i salafai. O le malo i Japani o se tasi leo pa anga masani le tātou malo ua tele ala tau sosoani e mole atina ino le tātou malo. Ta ua ele ampaso le malo i Japani Samoa senta kei suke o le nefo ai o le asanga wha mausali ai le ngā lulue whaatasi o atunu e loa. O lo le leire whaatino ina ele matanga luenga o leo leo o se whainga sa ili aila au malosi le taimi nei e peo na wha mauina ele si tia o ila ato lo whaiele tu ai ngā soli ngā tu la fono o la au whaasa ina ua mo lia ili tu la fono. O lo o uia ele official o leo leo ala umo le tu la fono i taimi e tā pena i osa whainga whaapea ma le taimi e whaatino ai e peo na sauno i eile a whionga whawalo heavy sister i te tonu al parlemene. E whaapea o lo le lei lava le whaatino ino o tiute leo leo i le whaatino ino o se osa whainga o na e whaia mua search warrant e saini mai ai le whaamasino. Ta ua whai la whionga whawalo o lo whaatana noa le taimi nei ele tātou ofisa o le va ai fafo se fisosoani i le tūlanga mo si tai whau e fisosoani i le ofisa o leo leo ma le skana a le ofisa o tiute i le whaatino ina o ngā luenga le tasi o le saelio o la au whaasaina o lo au mai whaana nā i te tonu o le atunuu. E tete se vahenga o le atunuu o mai tauina le whionga i le minister o soifua malolo ina la whionga ia vālasi lua pitu whanua to ngā manga tā fito sele
o lo usta ia puipuinga o lo tuina atu e soifua maloloina i puipuinga o le whaamai wa fia e lalolangi atoa e au fia e Samoa nei le COVID-19 furuiva. Sau noa le afionga a valasi i tonu o le fonutanga al parlemene e tele tangata e whaatau wemu i puipuinga o le whaamai o le COVID-19 furuiva. E ti ngā se whainga e mao popo malelei o na whaia e le matanga alwenga e ai lava i lato e whaitio. Pe tai o le whautuanga au whanga alwenga ia puipuia pēr soifua maleola e ala i le tale fofonga i whaia pēr ia nofo vā ai mai se atau aveina o pepa tui ai mai se le tausia o le tūlanga aloa ia. Pe tai e tele vaenga sa siasi e titi se vaenga o tau aveina i e tūlanga o lo tam whaia tu iai le matanga alwenga. Ma o te matua i whaatau waina le tiuti o le matanga alwenga o le soifua maloloina e tata alongo pea ma se whau i tūlanga puipuia o le soifua maleola. O le taime nei o lo pepesi le fulu masani ma ua tu ina mai fo i whautuanga i le atunuu ina i austa ia e pei o le whai o le tali fofonga nofo vā mo le 2 mita ma fufuru ma lima a o le tau mafa i taimi uma pe a mai a foi o na tango fia se mea whaitino. Tatou tala muli wa whawhetai le pule o le University o Samoa le fionga ai ono Professor Dr. Alec Ekeroma le fōa ai se fulu afe a tama mateine tuai o le koalisi o Waipouri o lo au mau i New Zealand. E fisosoani e whaatu peina o avanua skolasipi mo le whanau a onga. O le nei fōa ai sa awala mai le fionga le taitai o le tātou malo le fionga le tamaitai pa le mia fia me na omi mata afa e pei ono mori alo ia ne ai e sui o tama mateine tuai a o iaila na malanga ta amilo i tonu New Zealand. Ta ua e la fionga ai ono o le nese leni o le afso soani i le whaatu peina o ni avanua skolasipi mo whanau o loa o ina i le la o le University sa le longa i le motu tele i sa la fai. Ia o tātou news na mai nei lo tātou atunu nei aso ia e pei o nei whaafonga ma e sila mai ai. O le ato e wina atu fwoi nis tātou news i le aso a tai au pe atu sai ma le ina atu ai lo soifua ia masi ola vai a le fai news. A le temi nei ia manuia tele nei aso toi whailoa i le aso a tai au tō wha soifua.